Gishia, son of being Christo in English, and I'm sadly. As the Sunday, itumna, James 1, verse 2 to 8. The Pacing Salaga, embracing trials, Kiji topic today, Kunungamajum Paisase. Three guy Haptalina, you shim Kurugulang son of Bingli, Krajangsa, Sampani. Atumwe, Kringkrug, Atumwe status G, Hankyam Jitaran. So now I need that hangi. March we the lot of me, Kerr Gaikanova, it we working days we Jimang Sampami, the Lahangi. Gaikanova lockdown with the little of Jimmy now, the fabbing the Hangler. Paujis had the Sampami. Rather clay, Kachang Baliver, Katara Clergina. Rather clay Kachang Baliver, Katasanigler. Status la update lam sarangi de la hang la lay kai gnova 50% mang sam hang de la hang de le or you wishim go zang zang da business ran sa da clay saloon restaurant tha ran sa la be hina shim kruwi income sa la ga ring da clay ping bang ba chot la khai atang sa de le kala shim kru kya khang sono kya kha marup lung reo da commitment le la ga loan ga tha khui khai sono sai ko ra zui li lockdown sa hina COVID-19 hina paralyzed salga pamdale cho changla kaina masono kai ba basic needs la malai gi tarka sa chiwi situation and the la shung kai le ere ta cho changla kaina ok thui po kai re klei thumwi ari scenario yang kha chakshi ngai chakshi da klei ta la shankri idum nei da face sa da klei rai china James ya tamnila James audience being James na hang the clay mi ping jinela atum leida the jo chang ji phung sai atum situation atum context ki ta logic ba atum lungli la poverty ka thai ki jam na pui la le sai ki wang le ji la atum ni scattered sa la ga atum hometown man ga sham la ga ayar li pung pa la gain sa da ki atum jam la ga thai jam la ga ok thui ko la persecution atum lungli ko la ayar we outside force and la persecution la rather jo chang la kain le lang me car the social spiritual conflict la lega okthi sai itum we context sai na James we context khang dai ki kla malai mani cho chang la kai okthi sai hi ka tha tam hi le James na awi readers binjili audience binjili ani da hangi James 1 with 2 jili consider it pure joy when you face many kinds of trials da hangi hi tu hi itum we context ila az apply sa sa ji tharan relevance halak ma ji thai yang chot ji thai Wang Lajilla, Miagana, Seafood Job like a lady dam jili, Ring Palo, Matando, the Hangshi Jiba, Yon Gitai, Yang, Mamshung Jitai. Idem we really to the Tessere, Kachot Gajanghi, Sokamili, Lagi, Date in the Shankri. Idem the son of Chot Kaistaran. Idem the Kangade comforts are Vaimalay Mother. Idem the miracle to eat at the Hang of Vai, Park Valley Sare, Rivra, we pansang like the lake which heat in the Matui. May, idem the trials and suffering here. Blessing in disguise ni gi himia sare idum we mirinli trials in the clarity kurai gi lam shungi for example trials krai na idum we mirinli ga kat important ga sai khilakla idum we mirinli necessary ga sai khilakla gi jili idum shankri for example jonathan April 9 li Odisha we CM Navin Patnaik na ashi hi lockdown hi 30th April line the extend saura da na announce sadam jilani da ka hanga kle idum na az ishi cabinet ping na pam room na ga muchu ke hida hegada crucial sala khai changjer hi idum na economy ba na important samika miwi mangla ba na important samik kla gi idum discuss sai kla idum na decision go khui jin ba ki kla ji ka ba mirin ba hina mangla ba hina top priority sao bi da hi ba hi kan phai sa ra gi ja thum decide sal ga lockdown ni ashina re me tida India we state ni chaili ashina extend ga sane China ko chot ga chang hini thumi mirin li kini important sa kla ji hila thing sake ka khani le trials khlaina ithumi mirin li ka chang khat ithumi khamashi dang so naw ji ba kla gi ji la shankri sampami reveal sai true friends ji ba kla gi ki wang la ji lo ok thui ba manung room se ji ok thui ni kha ka cha ba dam ni ba ka ba khala malai sam ne ya China true friends ji ba khamna dam ni la manung room ra kha ka chot dam ni la chot ma room me kala idum with true friends ultimate true friends ji ba ji Christian ni ji la shankri de ka chot dam ni China ko chot hi ni idum ni ki shankri sak la ji ka ba
itum collector rely masala mikumuli rely masala ka rivali rely sai na phamayi ji chile thumi tam hing sake kala tang mai da spiritually hang se ji ga ka chor chang khraina na you faith hi ka chang khat kya ka strong salak tele genuine sa ga masala kala ji le sam bang shan khring sake yang ka kala ga shia ga ba na ka chor ka chang khra ji na mara khli ba ithum ma phung ram da khala ga na zakshila khai burnout salaga zakshime kha ga jemi kha me kha ga jemi lang sa thui hai ga bai strong ma sa me la dei thai zakshila ga ji thum shan khri ka James na hang da kle consider it pure joy da hang da kle hi ithum na ka hang da pha ga vai le yi ga ji li ka hang la o rivrawi pangjang da le da ka hang ji na complete salak la ga ji thum na mo chu num fai sa se James nei da hang e consider it pure joy when you face many kinds of trials. He joy the season the glad to yar he itumna English we as it is literally papta cover ma papta yonai by Kuwang Lajila, Kojot Kajang, Adam need to celebrate Salo Jila, Padilla, papta by Omninga, Kojot Kajangi glorify Salo, court Salo, romanticize Salo Jila, the papta by Yang, Kachiliga hangmaning money. For example, the Milauging Atum Tigai Taran. Funeral procession li mang laga ring pa laga mathan laga dance sai khat James na hang da le ji chili hang ning hili joy the sijin da le tu yar he itun na Greek le kyang ji tharan ba ki indicate sa kla ji ba greeting sa embrace ka sa ji li indicate ka sa ne kyuwang la ji ka chot ka chang khras ran na ka chot ka chang ji li salam sa khilo welcome sa khilo da ka hang sa na yang celebrate sa lo ring pa lo ji ba ba maning ne ka hence Jewy meaning Jewy tissue de inala you topic embracing trials kita kashoka sane kala trials of many kinds the shijin da kle hi trials ke ji hi Greekly wa chung khmai temptation or them chili ka hang sane ka James the complete sala gain hiliana hang hayat le trials yelaga jenma ku bhaila trials of many kinds ke ji jina ithumni clear saming sake sta ka chot ka jangru no ka suiru no chipiwi Marie Marawi ka chotru no chila ka tong ka chang hai ni jen trials of many kinds the hang jin complete sang sa yang kala verse 3 and 4 jili khyang ji tharan because you know that the testing of your faith produces perseverance the hang de de and perseverance must finish its work so that you may be complete and mature not lacking anything jitilete James wiwang ba ka chot ka chang trials ka ji hi no wi si ka sang ni chang khyang ni ka ji ne trials suffering is test of your faith kijini kala idum wi mirin ni kachor chang khraina trials khraina James na khyang dale idum ki benefit sa idum ki develop sa idum na perseverance develop sa idang dale de yang ju benefits jiva perseverance patience long suffering de idum na version kun dei li da sam phang re kala idum na Galatians 5 with 22 23 jili khyang ji daran patience si mang law ya theini ji dum na pasam phang re yang 22 jili da hangi but the fruit of the spirit is love joy peace patience kindness goodness faithfulness self control and gentleness jitalite kaili profound sala gaya banaba patience ke jen and love ke jen hiping hi athai yuru na dei ji maning ni ka fruit of the spirit mang law ya thai hi ba hi ka dong hi chi ko hi akha sa da ka hang sa ne yang hi dum na kali phapta gla ji ko ba 5 with 22 jili dum na ning sangla kain ga pas tharan but the fruit of the spirit is ke ji ka pasam phang re li chi jin da le hi is ke ji singular ne are the machine jin mani yang jan hu ka klat pa na ba fruit of the spirit ji ko ne kha akha ne ji ji dum shan pri ka long suffering hi bible li khyang ji tharan brivrawi character ak te our attributes ak de yang tha ga ba idum ne human ki papta bible ji ga ba idum na suffer ga sa tharan brivrana test ka sa tharan idum hi mang lawi athai develop sai ji tu na shan pri pa yang secondly idum trials face ka sai ne idum mi mirin ni idum hi brivrawi immediately transform sai ji lang pa idum na la thai ser da klei ne ka chot chang ra tam ni idum spiritually growth le spiritually growth hi chap khang cha tam sig fu tam li chung mai da sam phang yang common ring ga pha tam ji li chung mai da ma sam phang na ka idum ka chang kat sigafu atamle ka chot atam hi spiritually develop sai gi ji thum ni waina shan kwi jai thum ka chot ka chang hi escape sa vai masala
yam khaim sala itum embrace sa phungra shalam sa ku phungra gi James na hang da klei no wang hili ka phale ye jena shalam sa ku lo consider it pure joy gi li ka hang ni kala idam na three we p li khwaj taran perseverance must finish its work so that you may be complete mature and not lacking anything delayed idam na perseverance patience ge jena idam na khang da the ka khang ji le da phat tai Cambridge dictionary li khang ji daran le da hangai the ability to wait to continue doing something despite difficulties or to suffer without complaining or becoming annoyed or anxious basically hina hang da le ba na ba the ability to wait ki ji hang san ya ta da khang ga shap ngarai ga shap da hang san English and simple san hang mo ka James wi wang wa itum we Bible na patience da hang da le ba jili mang hang maning ni ability to wait jili hang maning ni ka ability to wait chimang maning la beyond that itum na khangarai atam jili ko hon atam jili khisa la ga hon kada da utilize sa la ga hon khla ga jili hang san patience ki ji Bible li hang lo ji for example itum na hon da le variation hon da le hi Jisho Christ ra la ru ga ji hon da le ni ka importance hala kha ak ba na ba Honda le dam hili tu na kisa la ga rivali honda le khla ji important sa da patience ki ji li hang san yang kyawang la jila idam na persevere sa ma honda khle dam hili rivran na ili prepare sa mi gi ni ka prepare sa mi da le gi hili while we are persevering sorry what are we doing is ba jin important na na productive or sa la ga na persevere sa ka ba na live rana complete sala khai mature sala khai strong sa ka may wise sa ka may miang sa da prepare sa mi de le ji ka hang yang no with destiny na li purpose le da shem khai ji accomplish sa khai wang na live rana prepare sa mi de le ji verse 3 we pijina affirm sa mi de le te idum na hi phapta bai me khai idum na example khani real life story khani yang dum phai sa se mi khani hi na ga da khang la ga ani khini wa tam ji da da shi jin lag ji dum yang rum phai sa se idum na Adolf Hitler gi ji thei sari analyze phaula kha a gi main kam da yang my struggle gi ni Hitler he 5 years sentence sa khai ni imprisonment one kana 9 years mang spend sai on sorry 9 months mang spend sai kana 9 months spend ga sa tam li analyze ki chok ni my struggle gi ji kala my struggle hi le ki content sa kala ji ga ba our ideologies our propaganda Jewish being here parasite ni China atum ni itum sashmit phungra ke chi an hili hai kala itum Germans being superior sakumi Aryan race ni China itum ikata da multiply sara itum na mungi ji ne gi agenda hi an hili propagate sai kala hina Nazi we Bible hada shijin laga hina mythically manipulate sala mythically na motivate sala ga atum Nazis being we or atomic ambitions being fulfilled kasaji like when chronic ji to some yang kulo og tui liana chaos destruction gralaga around 6 million Jews le tiawi og tui kyak limi kyak tiawi ji pasam pani ka khania liva itun Nelson Mandela gi bai wi krajani yang rum se I 27 years in prison pamme ka ana prison hiligada da pamgla gi bai Hitler ani we hing kai khangawe CBS na 1990 li Nelson Mandela li interview ko khuya tam stran journalist pajini da dan hani no we mirin ni na jail di bam dele sa pha makeup gi ji khikla se hanglo se gi tara Nelson Mandela ni da hangte I jail di bam dele sa I conviction ji thuk me khar da ngayung se kri it deepened my conviction da hang yang kala it gave me an opportunity to think more clearly to reflect on the past mistakes and to plan for the future ahead da hang yang China ana like la tik a paiji main sa the biographies la tik a paiji chelik from them prison lungli la ana equality wang fight sai ji krachani tin pa sam pang ana incident na equality wang ta the fight sa kla ji ga black bingli sugar he daily 1 teaspoonful mi ji ka other race bingli a spoon khani mi sai ji China ana himang yi mane itum equal sa pung ra da na protest ka sai na lastly prisoners bingjina jailers bing authorities bingjina 1.5 teaspoonful hi psycho orally miawe gi hi tum ka pasam bang kala jail lungjili la ana jailers white jailers bingjili machine khui la ring phala ga na pamurum gi chu khrajan la sam pang release sa gai saran ana
white springly shock laga shock sambang laga and reconcile sai forgive sai kula sa the shock laga masangla Nobel Peace Prize Award lana shokri kula finally South Africa with first black president ong salaga history ji thum na thayang ana khamtha kya sami edele ji ha khrajani nei thumni ki hangla jgba Hitler and Mandela khani ni imprison sai ani ni upaim lem da rai hone release wi bang ka ni khni na ka da atam ji utilize sakla ji na major difference ne aga ba ji wa chakshi me kha ga ja grudge le me kha ga ja bitter sa me kha ga ja mi on thiaw we jang kha Mandela wa kaam sa me kha ja why sa me kha ja mi on thiaw khrajani ni thum ni ka hang ba na ba idum concert le az ka tharan lockdown ni kup ni kla ka sa di ka tharan rai ni kla da kha hi hondak le ta mili na i na ka da atam ji utilize sakla ga ji ni important ni productive sa la ga na sa da le ka wa hon da le ka wa so ka mi ji ji le da kle ni yang ka mani nga ka zamang la ga da pi la ga atam ji ku ku jing hon dom da le ga no wi wang significant sa la kai lockdown ma mang sa mre ya productive sa la kai lockdown ma mang sa mre ji ji tum na chan khri se kala verse 5 to 8 ji li ka pas taran and if any of you lack wisdom he should ask God the hangai de James na who gives generously to all without fighting for it, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt. James we like here straightforward samik up gajia, brutal samik up gajia like akne, and the hangi. No sit kasang lay jilaga, no willy ought Malay no sit kasang jet duplicate me the lady. Kala awi character jihili to the samang the lady. Chorkajang he so mini, Chorkajang he chalam sakilo. No women are sang the plane jelaga suddenly Pamatalakla wisdom Malay wisdom bohulo rather young. Tagaitum Wang here Kasatali the Kig hang Salakla the young Marakliva Paratai that suddenly bears out with a Kaili hang the Lebanava. No we mirindin and a Chorchang like entering the lake. See full ago, Coxumu by the ring the play, the Mitaran. Helpless side the Penings and Vimacle, and Taran. Cuvan and answer Hiako to each other. Iwishunkur, Yago Chodawla, Ringa the Gleta Mitaran. No Punga Paiga, Upayam Lakeva, Rivrali Tangameji with the Rivrawi guidance Bohilaga. No, we could drop it on the Punship, Vivang Ali. Kong John Polo the Hang Sani. Kilvang Legila, no ili equal the way Tangamay and itum overcome Masara Lang made him could it don't make problem here. Go the Bible lay, Rivrani to the wisdom mark of me day. 1 Corinthians 10 with 13 Jili. And God is faithful. He will not allow you to be tempted beyond what you can bear. He tempted to year he creek liver. Temptation tempted which he test or testing the la. It on the pop die. Jeno, it will really test Saruno, Kraruno, Rivan hang the glenny. None of Mopung her, none of Pungrigi, Chili lang with the Rivan and the Limami Mreg young. Kulanali tem Satan, natural Kaisaran, Rivana, and but when you are tempted, tested, he will provide a way out so that you can endure it steadily. Jenny to him like Lagase. For example, you in our lover, Shonshon here, Chingum Mangfi. In a pay, Anna, Gaiga by odd singer, in Ali Kai by odd missing a guy outer, or Ritna Hai or Jama Pungram Jitayang, Jita in Ali Kangabing or Jana Punship Jao, keep us city sure in a me. Idum Mikuman Masham the Chikitawi, wisdom, Chikitawi take a major, take a major later. Itum with Rajiba all knowledgeable name, and a tame harder than young, Anna itum lilla, itum the Mupung Church, Mummy Lak Mara, Gigi, itum Jimam Lai Lakasi. Jane Adza Damitaran, Vrivraling Gaulaga, our wisdom Jibokida. He could have locked down a dummy. Kakang Lakang, Kula, Kakang a dummy productive Salakai or Gisalaga. Meaningful Salagaina. Kang Quisi. Ring quick vice locked down here. Utilize a quick vice assay. Money to the misuse Sakai Saran, Kalagaina Peter Sakmila on Tibay. Complain Sashon like a grass Sashon like a Twimaduka Palaga. Kayon Long by Sokomi Mang Salayang. Love Rivrana. Itum later the promise Sakai lay. Itum Nali. Kopojitaran and a generous Salaga in the Mide. Itum Kayon Mapala. The Hankai Layang. Mikumo ituma. Miak the Yon Haistaran. Future lila itum our Kyonji dig out salaga, our created the Jitasai, Aliamachihan by Murder itum, start a bow it to attitude. Kaitum with Rivraji, tamning, Rivrana itum lilishi the Gajiva, Jili Lang Mekara, itum the Hebrews 8 with your Jilikian Staran, in a natum Lipio Mary, not to memoriam of Nimun, Malaya.
promise it na pasam mangle na rirani khwas taran chodau gi da khangkaus taran rirani nali never mangazami ne never church magam ne na tai sim gam ne never ilikring oina sam sa phung ne machi lak mare avan nali generous sala kai na mi re kho na ina rirali condition na ka ali ko post ran condition na ka tar ka sa che khigla ka James na angle ta da you must believe and not doubt ki chi tar ka sa ne sit ka sang ge jani thum na larger picture and yung say ko ba ham ga sang ge chi ne jani thum na rirali ham ga sang ji taran rirawi promise ai ko ri thum na claim sa pa yang az lockdown na tammi tharan itum ring ga phai na shalam sa ku si embrace sa ku si James na kang da consider it pure joy when you face trials of many kinds ki chi kala rirali thum thang mai la po ku lu shit si yang lockdown period hi productive sala kai na wise sala kai na utilize sa ku fai shijin ku fai rirali thang mai ji po ku si so khami lockdown sa ro no ure na so mi ro no amen